Ay soko iwan sinunod kadang kotonggo Yesus nasondihon. Ay soko iwan sinunod kadang kotonggo Yesus nasondihon. Kadang kotonggo sandilo di Yesus. Sanok swabon kumada ti dinsanan. Kung sikaw tu insan pakano to kakapagyampay na swabon bay no. Makanaw sumuko to kod kumakinorahingan may ada sambayang. Kinorahingan iswang kerjaan sorga kaswabon diti insan pod kapagyamong yahay diti kaisisan dat sumambayang kaswabon misuswabi ti makiano yahay alumi sa piramutan hingga na pon dahim away andahay na asan da tatamodon nagi oratian otari mo dahay miyampay dat paingo kabaginaw tumbayan nagahead iti boros-boros no nga isa oralan dat ikano popondar ako pasiendahay may dat patilambu si head o samok ogirat kumadya tinasambayang dahay iso ngaran Jesus. Amen. Muboros ko asanong kaswabon dat insan pakagu asanong hari Jumaat lumadibay nagi. Puji Tuhan tu nakarikat ta kakagutit hari Jumaat. Kuro ditit aswawit ito ako kakitad kaswabon na bay no. Pengkurahot tabar dati di bay no. Ako kuran no hot pinagibaras-barasan no pasalo vaksin. Amu to kano mati katali bila ka man no vaksin gi. Kasaraw to ka pa nuno pagigagagalan antakan di zaman di Rasul Paulus. Iso na pumanta di pigagalan nga sunat. Sunat atau tidak? Nga ino pa sunat ti timpo dando ako nun dati o sanong isay makisunat o buli. Isay amu o buli. Suway kay ri ino pakaguhit komoyan dat partikayan datulun antakan di nga daging yang dipersembahkan kepada berhala. Ino po daging hindi nga akani nga harohi mangakan hari amo. Ino po dihit binoros dahiri nga isay na po mangakan kada po nombor rasit mangakan. Paingka nagi kadaw hit mangakan nga amo nombor si mangakan. Tu irin na po nga okoni ko haram. Hanya dipersembahkan kepada berhala. Mana po dit aring kasiri nga ngo na dilo igita dihirid sambayangan nga sambayangan dit orang-orang menyembah berhala orbatan matugyadi ko pengkuro igitay nakago diri pasar may pobolyo. Jadi obulit akan niri kamo. Isay da ko may panakaw limaw dihila tapi kong lebih kurang dia diri mo. Ingo yan nitulun akan no. Kamu na bom ay magin sadu ay minsadu iti pertikayan dati dating pubay no. Sayra na po did kausa ko piyadi pagibabarasan di right ko takano nam tinumon nuno kadi di Rasul Paulus. Hal kerajaan surga akon ko pasal takano nam tinumon gasyo nga doon na po pangintangan di ako ni kapapabanari siya mga kandit amo angakan.
nga sayra no pod ipiyahi makanan nga o silih dat pagigagagalan ipagilitan dat jemaat to kum lumasu no ako ni ko pasalatakan nun tinumon ka nga akon ko monambor sa haram ka amo antakan diri mo. Jadi ihati iti nga iyati to kay hal kerajaan surga akon kapasaladarum. Eh, ilo na bagalo nga rated it kalidasan nilo bo. O gumo no pandangan dati dat ay rated lot vaccine nga moy dat isi saot karatian dati katumbayan dati general conference nga haron na kanyataan SSD nga haron na kanyataan isay po di anda dan dati mandad to ka kanto dit den union te ko den mission dat pangara kesehatan manhak kenyataan ki te ko mandad to ko di jukini iyo de manhak kenyataan pengguro may giya haron na po hot pertikayan dati lo nga pengkuroh ya nga ujung-ujung at insanan to kono pati ham inapay katumayan dati nga nuno na po hit ay dalanan dati timpud dan hiti pamagunan kada da momon said ihati na po nga aratu to kad iswagat katumayaan haro na okita ko dat it milaborasan dat ilon po vaccine nga magakon to kamantad kinorohingan haro himang ko imaboras ilon po kamantad dorogon hingga di katumbaan to kod hari karait mantad kinorohingan hari karait mantad dorogon gisam mo kaboras nandad isay na po nga vaccine nga ano kasuah nga suruga kan to kosa ki kandia pay kurot ako na ditit nga daruman ngay kasuabon na ba no tulo na pa panambarasan dati nga ay la ni mangkuda ka nga ako ni kamo nang boras sa right ko ilat darumilo basuay no kamo nga palagjaran dati kasuabon na ba no milo dati ay intangan na ayat inti iswanggat Daniel 5 ayat 5 nga orahyan ko dat paimpunan dati iti pelajaran anaruh di bay no iswanggat Daniel pasal 5 ayat kumoiso anuan ko gisam makaswabon na suhab oy ano po lagi sa mo ayat 30 ahay to kono po arikot kono po puji Tuhan nga gumu na po na kapihot balangasam paputanin to kaswabon na swabon na orikatan ino pa'y pinapaharo dat jamuan nga Raja Belsazar. Isay nang kugati Raja Belsazar iti. Iti na po pemerintahan beraja ti nga nakombal na bulayan di pelajaran sekolah sabat dati di nakatalib. Ino po di hinoratian kudat mantadat kinintalangan idi nga Belsazar po Belsazar po ti nga raja dat kumutalu mantadidit Raja Nebuchadnezzar nga sakira na pod intangan to koot sejarah sebelum di Raja Nebuchadnezzar harut piro-piro nohot ay kerajaan kemun po nga magisangod-sangod nila di sebelum pod Raja Nebuchadnezzar dot magihaw dot pucuk pimpinan di kerajaan nga ino po din naritan dati mantad di Raja Nebuchadnezzar tu hilo di pinintalang kinorohingan nagi antakan nagi di siyo de ino po di Jerusalem nga ditawan ino po di hit
kantakan da kumoiso inakarait to nuridih nakarait dot osihat ka amo inakarait tinipi nga irinit ni Nebukadnezar yang pertama. Om katalib di siyo solih na kagawit ni Nebukadnezar pamungaran. Om antakan no podit Raja ni Nebukadnezar kumoduo. Da ako na asilap siyo do asala ako na sejarah hetigi. Tumandud na pod ay talangan kud minintong nga Raja ni Nebukadnezar na pod ilo kumoduo hilo nga naroy tandat memperluaskan empire. Popoing gayo. Tokoy, gumugi tombolo gubay na hoy. Popoing gayo hilo kerajaan. Jadi ino padihit tapa di Belsazar nga nakotongkiad mantad di hiri kerajaan Babylon. Antakan nilo. Ino po nanuan demandat dot mongigiti de kerajaan de damot nga ilo tanak di siyo. Belsazar. Raja ni Nebukadnezar na pod ino ko ipidipatu nga takih di siyo. Iya di barik kini nga ang sampin to mod gawin do. Oy lano nga ito kayo. Jadi Raja ni Nebukadnezar pod iminang ipih nga takih di Belsazar. Jadi antakan no po dot i Belsazar minongi giti pemerintahan na Babylon. Itakih itapa daw hali piad inapohit i peralatan kaaba suci idin na igitandelo dahirid sambayangan diolo nga ayelo kumbalo minay pangano do gunoon do isuanggat nuno pa acara paingopi na dahiri nga sayra no pod no katungko si Belsazar antakan idi na nuno hanuman di siya paindalano. Isiyan na pa di nga pinapaharad perjamuan di Tagayo. Miyampay di tulun-tulun dat it wawayon ngay. 1,000 tulun da ginumo 1,000 orang jumlahnya. Itaguangan das 1,000 tulun idi pinapaharad siyo dat minum-minum anggur. Wah. Isuang dat nangawok, isuang ga awok dalam kemabukan anggur, kamano po nga ilo na pot anggur ninum diolo nga ikangawok. Belsazar pa di nga minanuho da tulun dat may pangigit, may pangano di parakakas, mantada amas, perak, it numan onua idit Raja Nebukadnezar malahing daw mantadat bait suci dahil di Jerusalem. May dat inapahit pagaway-pagaway di siyo. Karuhang gundik no po nga minum mantadat perkakasid di. May na di igitayit ay borosan kuno pod igalas. Galas lah. Igalas sa mantadat masam perak numan onuo mantadat inman onuod mantadabay suci dahil di Jerusalem. Inapadihi pagaway-pagaway ikaruhang inagit ang gundik nga minaginom mantadat galasid di. Yolo na padidihom minaginom yolo mamarayo liyak kinarahingan di yolo mantad di emas perak tembaga besi kayu nagi watu. Sangkir kumolimo. Antakan nagidi imbulay no matidi holongon. Dit minanurat dahiri limput istana raja. Ihirit taguangan dot
dian lilin kabuda tilot dian nilo gi ipilihan det pamabang ino pa di raja di nga ko kita hisiolongon de samputul de menurat ko posi mati raja ino pa di pemusarahan di siyo nga katangkabo di siyo gisombo ino gi pooh di siyo nga olomok lumomok tatud no po siyo nga migugu po kumun po nga modosih kanto di silo migugu po di hotatud kadi di raja di miyampad it ologod lohowanin do hit ahli jampi itong pintar ngay imongingintong tumagwang di siyo boros kan po siyo nga isay no po itulun da kanu dat mambasa papasunod dat nunuhot komoyon nilo sinuratan nilo nga anuan ko isiyod rasuk mantadakain ungu iliyaw di siyo pasulungan da rantay amas isuang nga kerajaan ko isiyo na pa nga anuan ko ikikuwasa da kumutalo irino dito kom tumongob atang kabo di ginaw di Raja Belsazar gisombok ko posi isyo inagi pagaway di siyo nga kagagang ngay kumbal to kay oris modosi gisombo ilo na potatud nga miduntok po modosi naman ay ilan makasabu ngay matu nakurah tu si gagay ngayo di siya suho dami na maguna di galas teko sangkir mantadet bait Allah iso na po tanda dat iti na po tulun nga ay popokito do isyo na po nga nakano kuwasa teko nakamanang ino po himan dilo pendalano nga miagal no let naway andilo sayra na po nakamanang nga ino po peralatan dari bait suci nga ngayon anuo ngayon nando poyono do hirid walay sambayangan dilo tok agamaon dilo taso tumali bumay pamutong matulo sayra na po di dat ay igitan dumongay do iwalay sambayangan nga popokitod iyaw na pakadi nga nakamanang rati na po di nga kinorohingan na po dahay nga agaras ko kinorohingan do kayo yun nakura to igitan na may diri walay sambayangan popoylo popokito dat kinorohingan na po dahay nga berkuasa ko kinorohingan do kayo ka nakita nagi dati dasayra na po daharati kamoyan dat karamayan nakura to aduhan to ko dat manginumilot kangahok ngay oratian dati dat iti na po pertimbangan sayra da iyati na po nga ahok tumagak steady lagi ba ini kahom mampi-rampi pamumanaw tok bahaya imo tilat komunda steady hilang ay kada no pamanaw na karita no kada pamanaw na mutuno steady ako pati ka boros na steady kano no may boros sa steady nga hingga po steady dati yun jadi Raja Belsazar na pula nga ano di siya steady mantad ay siya steady gadi steady dusun mantad ko ano siya steady suho na di siya ngodo ko'y sangkir at inuman rangkato mantad hilot Jerusalem ka bah oyo no padi dat masing-masing nga amu steady sayra no pod
Aku iti kumbala awok nga kumbala mad-awok ko korita. Sira na pod iyati na po nga tidak steady. Ako nakapusos at nunuswang ginawon. Iri nagi kaubasanan na po lat bibi pa na nga magitutumbok nun do. Haro na po'y karatan nun kumaso sa ngulon. Ako nakano mamusus. Mabuk ba ito? Ano di apanggor. Hana apanggor. Apanggor ako poti. Ay hingga po apanggor rampi-rampi po. Kumbala ko insan dat. Ay hari genset dat istet. Agaya himoti genset ini piro no ribuhot kiluwot ide. Ino po jadwal mo misok nga pukul 6 no kaswabon pisokon. Pukul 5 pukulan ambo sa dapon popo yon. Mantad ko nakundar ko piyo hit system air idit genset. Mo nikidamano po siyo musti suwangan daway. Ino po hit antakan idi nga damaga daw. Ino po di way panuang ihiri dorom nga narasak. Nahi. Pagangayan po di nga hiri siba ay bo sadu ko piyo bo. Ori ko ti mamagarab. Ino po hikaruhang kud po nakisoli mo'y pamisok mo'y papapu dit ginorito hindi nga i security. Harus ang ulo na security. Nga hara timpu-timpu dat ino po hit labu-labu da pa yan ano way gidi nga ako di kau po da mo'y panuang. Ako yan namantad karaja no mumbaya ka naging mo'y papapi mamanaw ko naging tumakad di kagud paulian mo. Di opudan kadang-kadang. Karuba ako na didit security insan. Aya, siyod ako nasuwangan ni Waig. Asasaro, ikanagid, harit impiro-piro na dire. Simbar na po siya, ay, tidak pa ba ito, Chief? Tidak pa ba ito? Ito kan tugas. Kano? Sa tukalid. Panginom-nginom, numatidila, di. Nga, Columbus kagulang patay di siya mo borosot. Apa itu Chief? Tidak isi itu air kasyo tumugod do di siya antakanid de. Kumano po nga paing ginawa na siya nga na siya opusus. Iri na hit minaborosot ina pa sangulo na wayoon nga no kagadi tidak bijak sangulo na pawayoon nga terhuyong hayang imampirampi bibi po disebab kanila tinumon. Tidak bijak. Iri nakakuan at ilo na po na kamon natin angawok na kura ito magitutumbok. Ino po ino po pertimbangan iginawo dilo nga nilo kanu mamusus. Hara na po katagadan no, antakan no di kalabos. Mongilo ka na po suang ginaw sa sangulon nga, intangan di antakan dat kisyo. Hiri no, mulay ngay na po yung suang ginaw. Sa kira tumugod di siya antakan hindi. Sa kira mihad, hari mo ti mihad. Ngayon ay hay di Pastor George Lamam. Rikata isaot cabang sekolah sabat di tahun 2010. Hiri na po sampapi nga manginom-inom. Rikot motisyo. Mihadihad. Nga naw kumagya. Mihadihad. Kinorohingan mo ti kapiyot jurus lamat dati. Kada pa ko nakapiyot tangkihad man tadisyo. Mihadihad. Kadi Pastor George ba? Ay moin da song kadua dia dat suway tadaw ka. Suway tadaw uhoto tok munsong ay mulay-ulay. Tu opus sa ginawa did antakan di bo. Kamu pa nga aratian. Karati iba dari bo. Ilani mang kuda kalut tulud pa ng marasanto ko. Jadi nakuroh tu
Sekira napod intangan datid iswang dot oh mandati intangad iswang dot ay hinggo diri di tinumagak. Pangkhotbah 7 ayat 2 minoboros kanapod hiti nga moy napod iwalay dot magihad nga osanang nagi ko moy iwalay di rumamay. Nakuro tu iwalay dot kayhadan iti no po kasunsudan na tulon nga akito. Ino pa itulon dot sang impasi nga apatut toko dot mangintong. Kamon na pala itong Pinay nga piagalon to ko na po. Sira na po daharo tumongkiad. Ako ni ko sang gaha tulon. Ipoladyaran naman pintalango nga tok right ngay ko popokito dot hinggo nang ko katutukan dati. Pangkuroh nang ko kasunsudan do kaposyan dati. Jadi ino pa ikatumbayaan dati no kuroh tako tu aduhan dot manginumila kangawok. Ipertimbangan dati nga aiso. Koboborosan nga ano pusus. Umbali di magitutumbok. O kukuran na di dat sigag kadid. Minitumbok at pangkotbah da dusun ministry. Isay pa nagitumbok. Ihumo ko pangaran hiti. Elvin Gunhib pa nakitumbok kisyo ka. May no di ngay dako papimpuso nga hodisyo ka. Aya isay di nakamanang ka di wakon. Nga aramayan ko 3 mintong nga isay kamanang. Say randod ati banasan nga ati ngayaman nun do. Ati ngayaman nun do. Kasarodit nawayaan. Ipanumbayaan dati nakura tu numan intalangad iswang pangkhotbah 7 ayat 2. O sanong nagid imoy iwalay kay hadan tu hiri na pa nga kakito tako dapay kukuron ang katutukan na tulon. Matay. Nga sakira po manginom-nginom ko gisang baawok. Teko pia awok ba paning-paning kalaso-laso talingo. Nga di osarawit katutukan to kanumuti nga apatay ka. Iri no kakuaan dat harohi apatay sebab dat awok. Kamalangan, katuhon no. Sebab da awok. Ano kailad pa yung kukuro katutukan. Kamano po nga sira na pod awok to ko. Atagak no pamuhandaman dati dat katutukan no pa dati nga apatay. Ano kasaraw? Kasaraw po mitumbok eh. Kailo nga nandun nong giris. Kailo no boras-boras sisina tok. Nga aramay magkakarong. Ino pwede tanganganak po tok modosi ako nati ko mundat iti awok modosi ako haro na po'y awok kot oruban te ko kito modosi. Nga rupanya dat nudi podosi. Sakira magangatam itumbok nga ano akwat mo. Kamayan dat isay do ko harap pangalaman dat minitumbok ko gara-gara nawok. Sira no po sarohon do bay no nga pati nga yaman to kay akon no po ka ay minitumbok kasabuh no ngay monondig nga ay lala no pa yung kurom usasawon nun di wakon kihoy ka na di wakon no may pangusa nga ako no gid usaan pati nga yaman to kay sira sarohon ko piyo. Nga buli ba kalau sikit-sikit kad buli ka ritid di. Yung mano pa malaso-lasog guang ka. Buli ka. Nga sarohon na datid iri na timpunan ni di. Mantad ka sikit-sikit. Miya galolot duso nga ibo. O buli kan ta sikit-sikit ka. No kuruto na duhan na kinarahingan dat may ko po igit nga kada ka. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Iri na sikit-sikit di. May po igit nga kada.
Komono po nga kadaan di sikit-sikit. Isara kuri-kuri. Ay santi mo po bo. Mandat pagyambalutan ka. Paingkan di ka daw ay right ka iti duso. Duso na po dati ay sa komonda sikit-sikit. Ay sa komonda duso tagayo. Ay sa komonda duso takoro. Iso iduso. Right po ko duso-duso nga ay bagyari. Bah. Jadi ay laan to kay ay laan imang kuda dat ay paingkukuro hiti kamoyan dat ay maginom. Iswang pod iati sebagai pananu da kinarahingan maya da denominasid Adventist. Kada ako na pangiwal, buli ka minum sikit-sikit. Nakarati to ko no. Ano asilid isa o paguhatan dat paingkukuron dat iati ka. Tu nakarati to ko no right ka Latino mon. Iri pagid haran na pa'y mampartikay right ka tinumon nga kumon kud ay akon ko Adventist society kang ko. Nga alasan pagyadiwo ko ni dihom mohidat kailah tako paparati da tulon da suway right ka Latino mon. Ari nga sorry bo. Nakuro to ako maginom kano po hom. Ilo na pagaduhan kano po. Isa imang kundahot aralan dat mamagayat dat belajar kitab. Hingga di nakatulis kano ba siya hirin ng Musa. Hingga to kan di hoy. Jadi hirin na dilo da minanginom. Gisom dat minimbula yolongon di ay satinan do minanulis. Mantad ko atangka boh di Belshazzar. Suang na ditit permaisuri dihirid jamuan idi minoboros ya raja patilambus na da kaposian nu kada na dad ina na papamusarahan nu nga manangkaboh dia kada dat komposi ka pada miso tu isuang pekerjanti nga haros ang ulun it na panu darusod dat olidang dalam zaman ayah tuanku hingga dat iti napatulun iti nga milad papaintalang pamuhandaman nagi kamilaan mantad kinorohingan dewa. Isiya naging nga numan di raja Nebuchadnezzar angkato itapa nu malahing nu nasilih daw wawayon nga ditulundat kongaylo. Mantadid di mantad pa ditulun di nga haroro da ipon susway ino pa kamilaan di siya kanu siya papoylan nununipi mangintalang nagi nunipay lisok kanu nagi daw mamatati na nga kukup isiya na pa di nga i Daniel ipinungaranan dat Belshazzar mantad raja asa nang nad i Daniel na pa di nga lahawon papoy lang paparati dan nuno kamoyan nila sinuratan nila. Ang atay na di Daniel tinumagwang gi raja iya nang kuy Daniel di kadi raja. Oritan pakaguhit. No kadilo salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja imulahing ko. Mantadayo dia. Nerongo ko karait dia dat iya na pa nga na panurusod hara nagi milonod paintalangon mantad pamuhandaman it titahak di kasuwayanan kumadia. Ilo na po tangawlun ngay nga naigitan nang tanda hiti mamarati dalat nunuhilo kamo yon nga ayelo kanu dat papasunod nunuho kamo yon nila tulisan. Sekira na po kamanang ko man po kamanang ilo sekira na po kanu ko paparati nga anuan ko titungkap tagayo nunuy titungkap kain ungu man sidamay dat karo nagi asilin number 3 di isuang na kerajaan. Simbar di Daniel kumadi raja
ina na po titungkap no takon no kumatulong da suway. Nga man kuy kasari iratiyo om nunuhot rati ila sinuratan. Poilon kuy dia om nu komoyon adisyo. Ata ko po katilang busom orohyano kud mong imbulay isoot ay montakit ihati da timpu da dendo. Nailan dati dat ilo na po tinanggayan nga let tulun Babylon nga peralatan mantadet bait suci. Hinggoh dat ino po hit ongo sangkir nga di nga dihususkan untuk bait suci. Tay ko gereja. Haro nagidihot pemuhandaman kud montokot ihati da timpu bayno. Imbulayan ko tihom nuno kasimbar da ko. Tino pa gereja dati timpu bayno nga o gumuot peralatan. Haro na meja ucapan nugia meja ucapan di hoy. Iti na mangusap berkhotbah. Itong mikrofon, itong tirikohon, speaker, mixer ngay no, ang piano, keyboard, tirikohon, iperalatan na tong mumuhaw, hondiah po na tong misin rumput. Paing kurang magya kapiri hay. O bulih kahadat man dati Allah so iri. Itong meja no ngay. Nga kaubasan na po dat ilan dati nga ina po memutus hindi nga lembaga gereja. Nga paingkurahin na do kayo. Sekira haro mo losot man tokod haro di mo losot disebabkan dat kumawin. Oh, mo ito kan lagi Allah sidang garajad o gumu irihom ay gereja naging nakano ditabong ka. Paingkuro. Manta ka kamo. Nga sekira na pod untuk kakaramayan, untuk kakawin, ino po dahit tirikahon di nga okon po din ino po may olos nga haro di lumosis. Apakaingan da di mosis. Tay ko paingkukuran na it antakan na harohot midupagun. Nga mangambo ino po yung minidupagun nga anggota jamaat ako'y. O buli ka ngon onwa it ongo tirikohon. It ngon ola sa itong mikrofon. Dat gunoon da isuanggot ay timpu-timpu dat iantakan harot midupagun. Yadege. To o gumu matit paguhatan datil lo. Teko sekira megal ka misin rumput to gereja. Nga menaraga misin rumput nu o ngay kono olos. Idang gereja. Haro naginda tabong ke gereja. Manah ka kundad untuk ketabong gereja ka. Ilo namo tingay atumbayan ako dat hinggo ta kono po nga kaimbulay tit niya galit ti. Sekira na pod pakayon to kod miya galilot dan raja ngon dit tulun Allah so it sangkir perjamuan mandat maginom kompom dat tok nut ay hinggo di tabuli kadati ngapain kurang dari susuay guna itirikohon demane dagyan dat tabung-tabung di paing kurang hari hoy. To tumbaya ano ko dat nangawayaan no ngay dati isuang ke gereja paing kukuran nang kuot pengurusan dati dat ay peralatan gereja dahiri. Ngambo ini gidi kaguhin numan Allah so nga gunaon ni disiad antakan hari sabat.
Sekiranya dokon ko ay jemaati mini olos hari Sabat nga gunawon. O buli ka. Sekira pamiagal diolo nga barang rampasan dia nga pain kukurendot ipain tepot. Ay may kapio ka suku harangay surat no. O mandati palulusa kamu. O bulih kanto loho dito apa no urapan ka. Kau basan mo tiga dati rid ay sayra na pod harumuhot. Mulas dadi lalatiri kahon ka. Tuhot ta pagulunga aya natabis no mo ay natabis ka amu ilod de ka. O natabis no lodi na di milo. Nga ubuli po kanto loho dito apa natabis ka. Haro hitiod di. Ina po hit ay laan dati sayra na pod atabis nga dihususkan untuk Tuhan. Haron nagi kaborosot naubuli pa sa liwanan da igereja. Tu irin na pagya nga ay ditabis untuk bangunan gereja. Haro hitiad di. Nga puang takalod pain kukuranad untuk kot perkemahan belia, hara kumpulan umum, untuk rohani. Tay ka hara midupogun. Hilo no matilo mimbulay no masalah. Ay say masalah digi ba. Nga napandahi masalah di kagud mimbulay suay kay ri nga haranandot ang tipu angarag ay ilanum harang ay tumagak. Iri na hi masalah di mo. Nga mo inapod ay sa masalahom. No kuro tumita ko olos sa dong garaja. Patut po nga iyati ni kipopolos sa garaja. Kumbalo kod insan dot ay tok ngundadi tumbako isawi ti deh kan tina ko. Nga ino po isurungon nga akon ko hitiwalay. Hilo kabundat lobi kurang ngayon magindalan na po madiri nga misaguli na pohom lebih kurang 40 menit tumi pagano. Kadisyo. Hari dong garaja ngon oloso ka. Nga tok ako na di nakasukong. Patut to gereja na gida palasan dati akon ko iyati may olos sa dong garaja. Iya di disimbar pula nga magisusuay gan horongod to katibo ako ni ka isiso. Jadi nasanggupan ko minay pagano hisurungan dat lebih kurang 40 menit misaguli. Nga iya di na daho dat ay iya di daho pendirian right ko ilot peralatan gereja. Iyati na po nga patut to kod iyati nagi momogompi dat popolos do gereja. Okon ko gereja ngon dati alasay. Iya di dari man ko piyo mo. Moy na pod akuri ang masalahom dang gereja nagya. Kada na dati gunod untuk kodan isusuay kamo yun. Sekiro piam milo. Des sekiro iri ho keputusan dat lembaga gereja. Sekiro piam milo nga mimbulay nanday masalah di. Ano po di naurus ko piya tay ka magitatalahan na po nga hindi ka pagulian nga angay ilanam sangira. Ujung-ujung atagak. Haronohit panatipud antakan dahirid iminolos korikat hiri gereja natipu di. Iri nga sili nakagud pagiwaliwalan haron na pondohit kapi suku nga nah nukang kugyadi kanda gi. Iri na mimbulayot ay kapurimanan jadi mo. Nga apurimanan ka amo ikaw mo na malayod sadar atau tidak haro nagikaguhit ay dong kinarahingan dot ina po'y panggunaan dati nga ako piyontok. Kada borosod peralatan da gereja. Idong kinarahingan dot ay hak pakianuan nga asaru takay aguno miagal ka ilatang por sa puluhan. Iri no kay ri.
to kurumalad. Paguliat ta kalau pelajaran, may na di Daniel pasunuda kumadi raja nga apa siya no kasunudam nunuhrati idinipi ay siyaw tulisan da hirid limput may pa siya cara mahay Belshazzar. May pa siya poilo ulang tayang pa siya pa yung kukuran na silidit taki daw. Hingga na kumbalo na silim miagal kasuang talon. Mantad ko sumapa kinorohingan. Nga, ayat 22. Iya, tuanku Belshazzar, tanak daw. Iya, nagikadaw nga ay minsiriba. Nakurato nasilid miagal kasuang talon ni mulahingon mo. Kakuhaan na po nga, noon na kinarahingan da amaran, isiyan na po nga ay minsiriba. Iya kadaw nga ay akay minsiriba, hali piyahdat ay lan nuida da pa yung kuro kamo yun. Ay lan imang kudasyo. Raja Belshazzar nga koy lohid ina po isangkiridi nga okon ko diolo. Iri na po nga mantadet barang rampasan kaaba suci di hila Jerusalem. Ay lanida. Iya na po nga mingkawas ko montakit kikuasa di hila suruga. Gisamba ila na po sangkir mantadet walay daw nga nigitan no. Gisamba iya na pom inat wawayoon ngay karuhang minatong gundik nga minaginum ko mantadet sangkiridi. Minamarayo ko kinarahingan da ko mantada perak emas tembaga besi kayu humuwatu. I akanu korongow, akanu kokito, akanu mangilo. Ako nagidi papabantu ga kinarahingan. I mangigit tinda pinuhabanu. Papatumboyo dan nunuralan mo. Tok. Tagurani mo ti kumah dati pamalag kahano ta ko nagidim mamarayod isuway ka kinarahingan. Sumambah ta ko nagi kinarahingan da suway. At ako nagi sumamba da kinarahingan. Da ipain tapot. Ikano da mangigit ta ko pa siyan dati. Inagi kano papatunod daralan ko pa siyan dati. Tok ilo pamay I will go dati ladhilo gi. Sayra ta ko di kapuriman. Sayra ta ko podid. Ay kapagag, kapurugag man tadi ti kaposian dati dat papabantu ga kinarahingan. Kano po di Daniel kumadi Belshazzar. Kano gi mamarayog kinarahingan. Ipaingigit ta pinuhobo. Imila papatunod din dat aralan na karajaan. Aralan na kaposian. Manta di isiya na pa nga binanuhu ilalangan da may panurat. Kamoyan na pala tulisan nilo nga mini tikel ufarsin ayat kedua na po dam limo. Itinamati kamoyan nilo mini kano po nga minangigit rati timpo na po pamarintahan no nga naintab kinarahingan mandi siya ampakay. Tikel ayat kedua na po dam turo. Numan katimbango na dapat tanda iya na po nga terlalu ringan agaan kopyo. Peres itinapanda kerajaan no nga ababak patahakon kumad tulun da media nagi Persia. Ilo na kamoyan dat inaraitan di Daniel dahilo da kinarahingan na po nga isiyon kanu dat papatumboyo dan nunuralan kaposyon. Gisambo ilo pia kamondat pemerintahan raja nga hidat kinarahingan na papaintalang. Manta didi tinupo kerajaan no nga ababak patakon kumahdat media Persia. Manta doboros di Raja Belshazzar Daniel padi nga nanuan na kain ungu nagiit liyaw daw nga pinasidaman da rantay amas. Nagi
Da isian na po nga asilid ikumutaluh da iswang pemerintahan. Nga ayat katalo na hopod. Tuwang idi hiri na kinampokon na kuposian di Raja Belsazar. Ino pa'y sinumoli nga oilan to kasuwabom isay. Yati no pati tampinay nga naroy tandat kano pa di Daniel tuan ko sepatutnya tahu. Yati koy loh to koy oilan to koy sira na pod harohit panambarasan na right taboros ginorohingan nga yotih datid man ko piyobo ka asaharu iyo nga kumbalo ko tiyo di asaharu to kod man na poda ko piyohom ka komun na po nga oilan to koy pengkukurahi peng apatut pengkukurahi peng topot nga irinod yati na po asaru to ko dot ay tumano di korohian dati nga kailah ta kumadad hingay patut hingay apatut man pada kapiyom iya tidati boh ka man tadi di tampinay ngay oilan dati dot itinapot pananudan katumbayaan kumakinoringan nga oilan to koy inapay kaswabon di bay nga naretan right ka mo ginum haro nagi ipagilitan dati sebagai pananudot denominasi Seventh-day Adventist. Kadang-kadang iti tong SDA, kuat gi maginum kayo kon ka SDA. Mumbal na dahit sa kirumegal karo sumandak no. Ino pa'y sumandak no di nga akon ka Adventist. Mano na imbulaya pasal maginum, di sini tempat kami itu SDA lagi ang kuat. Kuat maginum ka. Nga oilaan dati dat yolo na po dihom akon ka akoy lo. Oilani diolo. Sebagai sangulo na panano da kinarahingan. Kada tako paginum akon ka akoy lo. Nga patumbayaan ko dat ina po ang jumaat dati dumegalidi nga lobit tumano dat korohyan diolo sandiri. Ilo na mati kamo yon dat sa kira na pamingkawas to ko nga mili to ka kinarahingan na pulintuhunan. Iti momon sa itakotip. Habis masa kalatanda oy. Iti na pomomon sa itakoti karaton tay kasumap to kalaboras kinarahingan nga iso no mo ti papakita do iyati no pangamingkawas. Minsawat to ko mantad ko kinarahingan. Kada borosad nuno na po nga inapay kaswaban ba nga ilang mo ginumla. Ataman ko ti mangimbulay to ay laan to kay sebagai sangulo no panano da kinarahingan. Ato kada mo ginum. Sayra no po sumap to ko papakita dat ihati no po nga mingkawas komantad da kinarahingan. Ato ko magakon ilo panuhuan da kinarahingan. Jadi itong tampinay nga sa kirot timpo bayno iyati na po nga kadi boroskopyo ipopolopok sa kirot iyati na po tidak kirat imolohing tay koy tanganak wagu komulakan koy misok-lisok haroy mo di misok-lisok right ka ilo mo ginum nga aramay kadati manta ko na tong kiyaday tu sebagai panano da kinarahingan koy loh to koy oilaan to koy dat ato koy mo ginum sarhon na dati sayra no pod ay talangan to ko right ka mo ginum sumap to ko komon na po nga iyati na pod dihom minsawat to ko naman tad kinarahingan haro na po sangulo ni mo nasihat dia ano tanudo ni nasihat di siyo kamo yan dat sumaap kono di siyo minsawat ko man tadidit pagaduhan daw. Jadi aramay numatid aramay kailo ngay nonggiris o gumutambalot kadati nga sorohon na dati kinarahingan mo ti paingigit to kaposiyon dati. Sumap to kano po di siyo. Of Swiss kano po siyo. Of Swiss kano po siyo. Ingka ka to kano. Mantadi dihom
iti napagangatan dati da kasuabon da bayno. O gumu ingay kolomokan dati. O gumu korohian dati nga mantadun no rotian dati o ilaan dati man na po da kopi kadati o ilaan ngay dati lo. O ilaan imang kuda. Haro ngay nung nailan kuda kadit ilagod dong pamagunan. May to ko no tangkiaday. Sekirad iri na po nga milom momon sa dati dat bingkawas kumanta didit pagaduhan om kain ko koton da kinorohingan. Wah, misusuhut na di latandahad mo ipopoy lohom. Pahitian to kanati pelajaran dati. Napinta nga naging mo tidalo nga aputan dati da suwab na. Kano miyampay to kapakago dat ay porikatan dati dat ginawo dati may iyati na po nga patilam musat osomok kasari kumakinorohingan. Sumundi to ko kumadisyo. May di na pa'y kagaton dat kaposian dati iswang dorohani nga ano dati dat mongigit om mo nalibamban. Sera da sumundi to ko kumakinorohingan. Magsusuway at tapugin mana Toriwa Lito sinuwan Kadakato Haruson liho Haruson liho Nobitang balut Ano misisa takad iswang sambayang? Kinorohingan abantog iswang karjan sorga konsikodot kasuabon da bayno insan pod da kanuhen na kayong pupus siti kaysisan da misusuab. Hinggoh dot harohi panuhuan pagaduhan ang pagangatan no. May nahay hupay hupan nagihay tumugwangi kalomokon dahay gisom dot kanuhen min samok lobi ko samok lobi ko girot da tumano dia. Gumun kayong bayatan na pumagunan. Milo nagipawayaan dito nga tambalot ikaruhang keluarga dahay nga di bayno haron na diti ginaw dahay dat monopot dat minsamok tumilambus kumadia uhupan ni hay dat tumagwang kanununo pahit kantakan di milam magompuong gat iman rohani dahay kumadia. Amo nagi dahay olihuan da sumambayang keluarga, pembalutan, iswang dat kanggaritan, dat panasakit dat timpudan do. May na pakinongohoot, kianuan diolo. Tumbay na hara kasari pa'y kasiyanan no kumadiolo. O miloh pa kadawilo gunoon iswang na palayanan no. Sa kiramientok na karahian no, patanduloy na kagarasan diolo. Gisang mamiloh pakagwilo manahak dat kasaksian da iya na kinarahingan dit manahak dat milot tulun patahakon iswang na kaposian dahay. Tadaw da bayno may nagihako may amu ihay katangkid mantadit iman ang pananudan kumadia konsikaw tu harat timpu dahay dat sumadia dat tumuguang iti tadaw sabat. Tinasambayang dahay iswang ngaran ni Jesus. Amen. Konsikaw kinapagyampayan dati kada dati lihuay kasuabon da suab kapag yampay to kakago insan po tadaw sabat dat iti obontol suab nga magyampay to kod mantada kay sisan sumambayang mantada kasuabon gisom dat apupusan hinako po.